Zamura ijwi. Urabona tuvuye mu mukutano. Warasaraye kandi amaraso ya Yesu urumva ntabwo yoroshe. Angele Kambanze nivuge. Amazina yanjye banyita Nyarukundo Nyanzanika, ni umuyobozi w'abapfakazi batuye mu Mikenke. Ku mazina yitwa Nyamasasa Mfurakazi, umupfakazi wo mu Mikenke. Amazu yacu arasha, ibintu byose birasha, ni ukuri kuvuga ngo twasohotse mu nzu gusa dufite abana, ibintu byose byarahiye. Tumaze kubona ibintu bikomeye kandi biremereye, kuvuga ngo umuntu w'umupfakazi uve mu nzu, usubire uve mu bintu byawe, usubire uve kandi mu bintu wari utangiye kuremesha, wari utangiye kubona. Ni ibintu biteye agahinda kenshi kandi ni ibintu bikomeye, ni ibintu tutobasha kuvuga. Imana yonyine niyo ibizi iri mu mitima yacu. Mwiriwe Presidenti. Ni meza. Kuri hasi cyane ukonje, ni ikirere cyangwa ni akagripe? Ni ikirere ko ndabona habaye nk'akabeho, ariko nta kibazo cyako. Nta kibazo cy'akabeho. Ikibazo cyakemutse hano? Ikibazo cyakemutse ko ndareba nabona imboga hano, ibishyimbo byo kurisha ibirayi, byo kurisha nyarujumba, numva ndakomeye, mbega igahita ishira. N'ibihaza bireze. Akoze cyane. Uyu munsi wa none twaje gufata inkunga itanzwe n'ishyirahamwe Save Kivu. Zamura ijwi. Urabona tuvuye mu mukutano. Warasaraye kandi amaraso ya Yesu urumva ntabwo yoroshe. Amaraso ya Yesu arakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twaje gufata inkunga ishyirahamwe ryitwa Save Kivu, niryo ryaduteye iteka kuri uyu munsi wa none. Imbere yanjye ko ndabona imifuka irimo ibyo kurya byo kudufasha kurera abana muri iki gihe. Mu by'ukuri tuguwe neza, nubwo hari akabiba ariko mu mutima harakeye, turishimye. Urabona mama bangana gutya, hariho abatari bafite ibishyimbo, harimo impunzi zo mu Mikenke zataye ibyabo, batwikiwe ibyabo. Hariho abanyaminembwe batari bafite ibishyimbo kuko abenshi ntibanahinze, mugabo kubera ibibazo bibi twagiye duhura nabyo. Ariko uyu munsi wa none twabonye inkunga y'ubufasha bw'ibyo kurya byo guhereza abana. Mu by'ukuri turishimye kandi dushimiye abo bagira neza badutekereje, aho batuye hose ntituhazi, ariko babonye kuko gato bafite bagomba kugasangira n'abana bahumura. Ni ukuri Imana mukorera ibaheze imigisha, aho mukora hose hababera imigisha kabisa. Tuguwe neza kandi turishimye. Mu izina ry'aba mama bose turi kumwe, ni ukuri twese tuguwe neza mu mutima, harakeye. Sawa. Angele Kambanze nivuge. Amazina yanjye banyita Nyarukundo Nyanzanika, ni umuyobozi w'abapfakazi batuye mu Mikenke. Mu Mikenke hari mu nkambi? Mikenke mu nkambi, twari twarasukuye n'utwari dutuye. Ni karibu mu Minembwe. Sawa cyane. Abagira neza. Rero ni ukuri, ni ukubashimira, nta kindi kintu twakora. Numva impunzi ntibiba byoroshe, ni ukubashimira ku mirimo yabo bakoze. Ibintu bihagije ndasabaga byinshi kuko urumvaga nawe umuntu w'impunzi, urumva ntacyo mfite uhereye ku izeru. Ikigo twakabaye kabisa, ibintu byose byarahiye, nta kantu na kamwe twazanye, usibye ko Imana yarokoye ubugingo bwacu n'abana bacu. Bizere ko n'ibindi bizaboneka. Yego. Bagira neza ko barakumva, bazakomeza babiteho. Hano muri kumwe n'abandi banyamikenke se benshi? Turi kumwe nabo abanyamikenke. Angele ku mazina yitwa Nyamasasa Mfurakazi, umupfakazi wo mu Mikenke. Mu Mikenke niho twari twarasukiye tuvuye mu mibunda nyine, kubera ibibazo mwumvishije. Twahuye n'ibibazo byinshi cyane bikomeye, turahunga tuja mu Mikenke ngo tubashike naho twari tumaze kuremesha nyine ibintu. Imyaka 6 niyo twari tumazeyo, ngo buce kandi ibitero biraba byinshi, barasubira baratwirukana mu amazu yacu arasha, ibintu byose birasha. Ni ukuri kuvuga ngo twasohotse mu nzu gusa dufite abana, ibintu byose byarahiye. Gutangira ku mahuzu yarahiye, ibintu byose byo mu nzu, uko muzi inzu yose imeze. Gusa icyo Imana yakoze gusa twishimira ni uko gusa yatumye abana bacu tubakura mu mazu, iduheza inzira, turabazana tubageza hano mu Minembwe. Ngo tumare kugera hano, mwibaze namwe intambara y'imyaka 6, tumaze kubona ibintu bikomeye kandi biremereye. Kuvuga ngo umuntu w'umupfakazi
uve mu nzu, usubire uve mu bintu byawe, usubire uve kandi mu bintu wari utangiye kuremesha, wari utangiye kubona. Ni ibintu biteye agahinda kenshi kandi ni ibintu bikomeye, ni ibintu tutobasha kuvuga. Imana yonyine niyo ibizi iri mu mitima yacu. Twahuye n'intambara ziremereye cyane cyane, ukababanga nawe ucya bose n'abandi batabashije kugera hano bose bahuye n'intambara. Abiwacu bose bahuye n'intambara, abo Minembwe bahuye n'intambara. Uko imitima yacu yuzuye ibikomere byinshi kubera intambara twahuye nazo. Ubundi mwebwe mwabashije kudufasha, turabashimiye cyane. Imana ibahe imigisha. Taco twabona dukora kuvanga umuntu wenyine wawe utekereza gusura imfubyi n'umupfakazi ni 1%. Benshi bari mu kubahunga ndetse no mu ngo bakabahunga ingo zabo, ariko mwebwe mwadutekereje aho muri hose. Tubasabiye imigisha ku Mana, ngo Imana ibaheze imigisha myinshi. Ikindi dukomeje kubasaba nukuri mugume mutwibuke kubera ibibazo twahuye nabyo. Ibintu byose uko byashize, uko nyine byose maze kubibabwira byarashize, namwe mugume mutwibuke. Turabasabye aho muri hose, aho abanyamurenge bose bari, aho ubufasha bwose bw'abanyamurenge buri, guhera muri Amerika, aho mutataniye mu bihugu byose, aho muri, turabasabye kugira ngo mukomeze mudufashe, mutwibuke kugira ngo imfubyi zibone ibyo zirya, zibone ibyo zinywa. Nubwo nyine inzira zigoye cyane, ubundi mugume mudusabire n'Imana inzira zifunguke, tubone amasabune, tubone imyunyu, kugira ngo abana b'imfubyi bishime. Ni ukuri turabashimiye kandi turabasabye kugira ngo mukomeze. Mwebwe Imana ikirinze, mwebwe Imana igisha mu kiganza cyayo, turabasabye kugira ngo mugume mutwibuke. Murakoze cyane. Okay. Ariko iyo ngiyo ni mukunda araye, ndayibona. Nyagashinga.